Береке дегени бул көп акча тапканда эмес. Бар нерсеге Аллах Таала береке бергенде. Dünyada it köpпү, koy köpпү? Koy köp. It köp tuabı, koy köp tuabı? It köp tuat. It 3 ayda bir tuat. Bir tuğanda 10'ga çeyin tuğanları var. Koy, жақсы қарасаң bir жылda 2 tuat, bolbosa bir жылda 1 ele jolu tuat. Dünyada itти köp жейби адамдар, койду köp жейби? Койду köp жейт. Biz Kırgızlar 1 ele toyda 30'un başına alabız. Emi суроо. 3 ayda 1 tuatken tuğanda 7'ni, 8'ni, 10'du tuat it. Koy 1 жылda 1 tuat, 1'di же 2'ni tuat. Itke olgan bir de потребность talap жоқ жейли деген. Күндө кой союп жейбиз. Өлсө дагы, тирилсе дагы, тоюкса дагы, туулса дагы, көмүлсө дагы. Эми кой көппү, ит көппү? Акылга сасак өзү ит көп болуш керек. Анткени көбөйүүсү бат, жоголуусу аз. Бирок bir койчуда 2 ит болушу мүмкүн, бирок 1000 кою бар. Береке деген мына ушул.